Moepo wa Teemane wa Lerala o tla bulwa gape ngwaga o tlang. Mafatshe a Botswana le Namibia a tshwaraganela go lwantsha bogodu. Hamogotsa metshameko Mark Nawa a fenya motshameko wa bobedi ka tatelano mo kgaisanong e tsweletseng ya Davis Cup. Khamphani ya monogae ya Maroon Capital e tsweletse ka dipaakanyo tsa go bula sešwa moepo wa Teemane kwa Lerala o ntseng o tswetswe dingwaga tse 7. Mookamedi wa khamphani Reo Teng Sekeletu a re maikaelelo ke gore kago ya mafaratlhatlha a high tonnage X-ray e lopileng $5.8 million e bo e wetse ka Ngwanatsele monongwaga mme go latele ditekeletso go epa le go ntsha diteemane tsa ntlha ka moranang ngwaga o tlang. Re Sekeletu o na tlhalosetsa lekoko le le neng le tsile Palamente wa Lerala Maunatlala Re Sethabelo Modukanele go tla go lekola tswelelopele ya khamphani eo morago ga go neelwa teseletso ya moepo o ka ngwaga wa 2019. A re utlwe pego ka Karabo Molusi. Go setse go le dingwaga go ntse go buiwa ka moepo wa Teemane wa Lerala go dumelwa gore o ka tlhabolola itsholelo mo kgaolong mme tsholofelo ya go bula e runtse gape jaanong ka khamphani e na le motlhala go tswa kwa Israel ya Maroon 36 mo go nneng teng ga one o tsamaisitswe ke dikhamphani di le 4 go tsena ka 2017 o tswalwa o botsewa ke Maroon Capital ka 2019. Morago ga go dira ditshekatsheko Maroon Capital e tlhalositse gore ya go tlhatlhamolola mafaratlhatlha mangwe a leng teng hano go tsenya a mašwa a tsamaelanang le diphetogo tsa segompieno tsa go tsamaisa moepo le go gweba mo go babalesegileng mme go tlisa dipoelo. Rona ga re ka ra itheganela go epa ga se re newa license ne ra dira ditshekatso tse di tseneletseng tse e leng gore di heletse di re supetsa gore no ga ka ra tswela dirisa technology ene e dirisiwa ke ba hitileng ke ka mo re introducing technology e ntšha e bidiwang high tonnage X-ray process plant ye leng gore yone ra go e dirisa go thatswa go tsa go thota diteemane ko piting ya K2 mo bikitse ditantse re taberla ditse ba bangwe ta go seka gore in terms of environment are conform to the international standard. Nna ke le kgosi wa motse wa Lerala ke dumalana le bone gore ba ka taba simolla segolo thata ha ba tsa dithulaganyo tse di tshwanetseng ka gore rona re naga e sele hela re le hatsele leng gore ke le hatsela la sedimo ke ka bua jalo go thokana le tsamaiso tse di rileng gore bate ba kgone ba lopologe go ka epa diteemane mo lehatsheng la beng ba lone yaano re ba emetse jalo gone gore re tere ba kaele gore ba kgone ba epe diteemane ha ke ha ba dirile jang ka gore dikompone tse di hitileng le tsone ne ntse di heta ka ene thulaganyo eneo. Lebante la teemane mo moepong wa Lerala la akaretsa mafelo a le 5 mme go epilwe mokoti wa KO3 fela mo go tlisang tsholofelo e tona ya gore moepo ka dira dingwaga tse dintsi o fetla metswedi ya itshetso. Tota e tabo re gatagela mo mothaleng o tautona mo seporong se tautona a setseng a sesegile sa gore meamuso a lehatshele re ka dirang gore yengwe le Batswana mme gape gone mo kgaolong ya Lerala Maunatlala ye leng gore ra itse gore ditiro mo bananeng le tota le in general ga di ikalo yaanong re na le tshologelo ya gore ka tsela e ntseng jalo go kata ga diragala. Mo moalong wa kgwebo wa khamphani ya Maroon Capital moepo o ka kgona go ntsha selekanyo sa dithane di le 200 ka ora sa diteemane mo dingwageng tse 5 tse di setseng go ya ka teseletso ya dingwaga tse di le 10 e neetsweng khamphani e. Lehatshe le la selekanyo sa 21,800 square meters le sologetse go tlhabologa mo nakong e rileng ha khamphani ya Maroon Capital e tla bo e ya ga lefelo la diteemane la boitsanape jo bo kwa godimo e bo e epa diteemane gone mo lefelong le. Karabo Molusi, BTV News, Lerala. Mapodisa Francis Town le setšhaba ba motsatsing la bobedi la patlo ya rre mongwe wa dingwaga tse di 40 yo go belaelwang a bolaile bana ba gagwe ba le 3 ba basimane maabane kwa Tatisiding. Megadikgang wa rona Bethany Mando o re ba mo dinakong ka se sentseng se diragala sa le mosong ono. Go tlhalosetsa gore letsholo la go batla rre le santse le tsweletse ratsi mo motseng wa Tatisiding ga mmogo le metse mengwe mabapi
just along the A1 dijalo letsholo le phaketse le simolotse mo mosong ono le seno go wela mo ditsela ba le maitsiba ba phirimile ba sa mmola mme se a re ntse re thudumela ba tlhalosa jalo gore kana mo nako ya gompieno sengwe se ile gore mabane ga ba motho ka re ba phatalala ba ne ba kgonna go ka bona sekipara se se tshweu se na le stains of blood se gore ke sone se go teng o dile mo lapeng a se apere ga mmogo le thipa e go beletsegang ile yone e dirisitseng jalo go ka bona bana ba gagwe a ithabile mo sethareng mme mo moso wa gompieno ba tlhalosa gore ba bone mothala gagwe o le mosa a gone mo dipolaseng tse gore di dikile go le jalo motse wa Tatisite mme sengwe se ba se bone ba kgone go ka bona diphi tse go belega le tsa ntlo mme mothala wa gagwe o santse le mosa mme hela yana ba tlhalosa gore go santse go le thata go ka thomamisa gore ba ka mmatela ko kae mme hela ba kgaogantse jalo dithotwana tsa bone di le nne jalo gore ba bangwe ba tsene mo motse wa Tatisite ba bangwe ba ye go boditadi ba bangwe ba ye go pata ya matebele jalo go tsweledisa letsholo la bone se ba se tlhalosang gore se se dirang gore go nne thata le go heta go gore yana o setse o gata ka lenao ebile o dirisa gore o gata ka menwana yana a go wa hetoga o gata ka direte seo e be se dira gore yana letsholo la bone le nne thata le go heta. Batho ba mafatshe a Botswana le Namibia ba kopilwe go tshwaragana le ba molao go fedisa borukutli jo bo diragalang gaufi le mololwane wa mafatshe ao. Go tlalosiwa fa batho ba ba nnang gaufi le mololwane ba tlolaese ka fa molaong go dirisa meamuso ya tlholego e fitlhelwang mo metsweding e kopanetsweng jaaka metsi a dinoka. Seo se tlhalositswe ke baemedi ba sesole sa Botswana le sa Namibia le maphata a mangwe a puso jaaka bana ba kopane kwa Mohembo go simolodisa lenaneo la go tshwaragana le merafe go emisa borukutli gaufi le mololwane la Civil Military Corporation CIMIC. A rutlapego ka Thaini Tshukudu. Sesole sa Botswana se itemogetse tlolomolao le borukutli bo bontshitseng tlhogo mo metseng e bapileng le melolwane ya Botswana le Namibia. Banni ba metse e ba ne ba rutiwa ka diphatsa tsa go inakanya le borukutli mo kgaolong e mme go leka go fokotsa se tshwaragano magareng ga ba semolao le morafe ke nngwe ya ditharabololo tse di maleba. Lenaneo le la CIMIC le direletswe go ruta setšhaba le bana le seabe botlhe ka botlhokwa ja go tshela ka kagiso le ledula ga baagisani ba ba nnang gaufi le mololwane o kopanetsweng ke mafatshe a mabedi. Se segolo se se tshwanetseng go gatelelwa ke go tsweledisa popagano le tirisano mmogo e e edileng go ikagela isago e ka akolwang ke banni ba mafatshe ka bobedi. At this juncture, ladies and gentlemen, ka sebaka se sesole ka bobedi le bana le seabe ba mafatshe a mabedi ba lebogela mebuso ka bobedi go simolola lenaneo le go tlhomamisa gore batho ba ba nnang gaufi le molelwane wa mafatshe ao mabedi ba akola botsalano le go tshela ka kagisano le thitiba relations in a peaceful and stable environment. Baemedi ba maphata a mangwe le bone ba nnile le seabe go fetisa molaetsa mabapi le se. Ra di kganki tse re tsamaya re di bona mo melolwaneng bangwe ra tola re tolela kakwa ra le tsumo la diphologolo kakwa le sa letelesega re na le dika jaaka kgoši ra se tswa go bua re nnile le dintshogo go mo metse ya rona ka tse di bakilweng ke letsomo la diphologolo le sa nnang sente. Molao batsadi o supa gore ga o ka ba itheo o tshwere dinaka tsa ditono kana o le mo thekisong ya tsone o sena teseletso ga o ka seka o bo bona molato go thao e nna madi a kana ka 50,000 pula ga go dimega moo ba taba ba go paseletsa ka dingwaga tse 10 go tronkong. Motho e leng gore o ko tlase ga dingwaga tse 18 ha a letlelele go ka tshola thobolo. Motho o letlelelwa go ka tshola thobolo ela ke dingwaga di le 18 go ya go godimo. Lenaneo le la CIMIC le tlhomamisa gore batho ba ba nnang gaufi le molelwane wa mafatshe a mabedi ba akola botsalano le go tshela ka kagisano le thitibalo. Thaini Tshukudu, BTV News, Mohembo. Mokamedi wa kekelo ya University of Botswana Dr. Chilindi Maloiso a re go botlhokwa gore lentswe la banana le utlwale mo dipuisanong tse di buiwang
tota tse go buiwang dikgang tsa botsogo jwa bone jwa tlhaloganyo le jwa mmele. Dr. Maloiso o ne a bua se kwa phuthegong ya botlhano ya Southern African Regional Students and Youth Consortium on Sexual Reproductive Health mo Gaborone ka Laboraro. Solofelo Tombale wa bega. Lekgotla la Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team, SAYWAT, go tswa lefatsheng la Zimbabwe le le itlamileng go bopa banana le dikokomane tse di nonofileng ebile di itekanetse le ntse le tshegetsa diphuthego tsa banana mo kgaolong ya borwa jwa Aforika go itebaganya le dikgang tsa boitekanelo mo go tsa tlhakanelodikobo mo mafatsheng ka go farologana go akaretsa le lefatshe leno ka maiteko a go fa banana sebaka sa go nna le seabe mo ditshwetsong tse di tsewang tebang le boitekanelo jwa bone. The youth, as they say, that anything you do for batho ba re sengwe le sengwe se o se direlang banana o se ba rerise gantsi se helela se nna kgatlhanong le bone ka jalo o tlhoka go nna le lentswe le le nonofileng la banana fa e le gore o bua ka mathata a bone ga re batle gore ba nne fela batho ba ba bonang se se diragalang le go nna bareki fela re batle gore ba nne le seabe go lemoga mathata le go lemoga makoa go thusa go bona tharabololo. Building to the solutions. We will be having different people, members of parliament, who will come and who will deliberate on issues that would have discussed by young people today. And then on the last day, we would have developed our communique, which are the conference outcomes, and we'll hand them over to the highest office in the region, that is the SADC PF. Dintlha dingwe tsa botlhokwa tsa phuthego eo di ne tsa tlhalosiwa. It's going to be touching on the issues of substance abuse. We do know that there's a lot of attrition, especially for students in higher education in tertiary schools. One of the problems is substance abuse. So this is one of the issues. Also, this conference is going to touch on the issues of HIV and TB. Bangwe ba banana ba ba neng ba tsene phuthego eo ba ne ba tlhalosa tse ba di ithutileng. What is really important about this conference is that we as the young people, we are coming together. This is our time to come and speak our minds out, to come and influence policy changes, to come and advise our leaders on what the youth really needs, what the youth really wants. This event, you know, people are doing different things in their different countries. So now when we meet and we convene at a certain place and we look at the challenges that we're facing, like not just challenges, as well as the opportunities that are available for us regionally, we get to share because we are different, we're coming from different places. Phuthego eo ya malatsi a le mararo e ne e tsenwe ke batho ba ka feta 300 go tswa mo mafatsheng a le 12. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone. Fa re gatela pele ka dikgang tsa rona, Magaseterata wa kgotla ya ditsheko ya Motšhudi Queen Mwanga o file mosekisiwa go itse Kgosi Mojadigo tetla ya go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo. Mwanga o laitse gore Mojadigo a se ka tsena le go nna le seabe mo ditirong tsa kereke ya gagwe a ipege kwa mapodising kgwedi le kgwedi le gore a se ka amana gope le basupi ba puso. Mojadigo o laitswe gape go duela madi a kana ka 5,000 pula le go batla basupi ba le babedi ba batla itlamang ka 2,500 pula mongwe le mongwe wa bone. E ne a re mo letsatsing la maabane Mojadigo a se ka ipona melato mo melatong ya e lebisitsweng e go belaelwang a e dirile monongwaga tota magareng ga kgwedi tsa Firikgong le ya Motsheganong monongwaga kwa go belaelwang a na a betelela mosetsanyana kwa Donga kwa Francistown Firikgong a rogwa. Go belaelwa a na boa gape a thubetsa basetsana ba le babedi kwa morwa Firikgong a fera bobedi. Go belaelwa gape fa Mojadigo a na dirisa mosetsanyana yo mongwe mo go tsa tlhakanelodikobo kwa Donga kwa Francistown kgwedi ya Firikgong e le 27 monongwaga pele a boela kwa morwa Motsheganong a tlhola gatlhano kwa go belaelwang a na dirisa mo go tsa tlhakanelodikobo mosetsanyana yo a neng a mo dirisitse gape ka Firikgong. Mo go tse dingwe mogolwane wa sepodisi sa Maung Superintendent Dennis Zilawe o boletsi fa borukutli mo kgaolong ya gagwe bo fokotsegile ka malatsi a boitapoloso a ga Tautona monongwaga go feta ngogola. A re monongwaga ba gatisitse dikgetsi tsa borukutli di le 56 fa tshwantshanya le tse di 77 tsa ngogola. O bile seno fa le kodisa babega dikgang kwa Maung ka Laboraro. Marata Kaisara wa latela.
Superintendent Zilawe a re ba itemogetse dikgetsi tsa borukuthi tse di akaretsang dikiteo go thubiwa ga mato a bonno ditagi le thubetso ya mosetsana wa dingwaga tse 13 ke rre wa dingwaga tse 42 wa kgota ya Boseja. Re gatisitse di house breaking di le pedi ngwaga oneo le last year ne re ntse re gatisitse tse pedi di go thubiwa ga dishopo le go nne ra gatisa case ipe ha re tshwantshanya le engwe hele re gatisitse ngwaga o nngwe heta mo tirisong ya ditagi re gatisitse dikgang di le pedi tse re tshwereng bangwe ka sethatsana se re bilaelang le motokwane fa mo gongwe re bilaela e le methcatnon e itsegeng thata ka leina la katse dititeo re gatisitse di le 9 ha re tshwantshanya le tse 16 tsa ngwaga o nngwe heta. Mogolwane wa sepodisi sa Maung a re ba gatisitse melato ya tsela e le 77 go tswa mo go tse 101 tsa ngogola. Ra gatisa a fatal road accident e diragetseng ka di 14 ke yone e leng gore ne ra e gatisa mo tsileng ya Shorobe motho a le mongwe hela na latlhegelwa ke botshelo. Otherwise mo go tse dingwe re tshwere bakgweetsi ba ba neng ba taboga ka lebelo le le hetileng ba le 24 ba ba neng ba kgweetsa ba itshietsi ba le 4 ba neng ba sa ipanta ba le 30 fa ba neng ba kgweetsa ba sena ditankana ba le 15 ra be re tshwara le dikoloi tse ne di sa kgethelwa di le 12. Superintendent Zilawe wa kgoletse banni ba Maung go itshwara sente ka malatsi a boitapoloso. Marata Kaisara, BTV News, Maung. Motsana wetso wa isiu ka sele ka go rialo tla re nele Liza o sekeng a re be mo dinakong ka tsa metshameko. Ke go lebogang Lucia o etso madume na ke Liza o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme pego ya rona ya ntlha ke reng moeteledipele wa lekgotla la Botswana National Olympic Committee Colonel Botsantshego o go etlile batshameki go dirisa kgaisano ya Davis Cup go ikala le go amogana maele le dikitso. Colonel Tshenyego o buile se jaaka na bula semmuso kgaisano ya Davis Cup e mahatsi a le 15 a phadisanang kwa go yone a re utlwe pego e tletseng ka segolame baeng. Colonel Tshenyego o tsweletse a re go balagase leno le tshegetsa kgaisano mo thaleo ke go supa ha le tsweletse ka go gola le go thabologa mo go tsa metshameko. I believe that all athletes will demonstrate their excellence, respect and friendship through these games. I am gratified that the hosting of this event tallied with Botswana Tennis Association's strategy of hosting international. Ke dumela ha batshameki ba tsa kgaisano e ka thwagalo ebile ba ithuta go le gontsi mo go yone. BTA e ntse e tsweletse ka go godisa motshameko wa tennis mo ngwaga tse 40 tse di hitileng hela go tshegetsa kgaisano ya selebego se se kwa godimo jana go supa ha BTA e gatetse pele. Tennis for the past 40 years in the country in partnership with the national sport governing bodies of Botswana in the private sector. Of course, with the technical support of the Confederation of African Tennis and ITF. Motsa modulasetilo wa lekgotla la Botswana National Sports Commission Tabogo le Botsesebego a re metshameko ke nngwe tsela ya go tswelela go rekisiwa bojanala jala ha seleno ka jalo a rotloetsa batsamaisi ba kgaisano go supegetsa batshameki ba mahatsha sele bonte jala ha seleno. When we received the request for tennis to host this competition, they did apply out of time. But because of that delivery and the effort that they put and the BTA le kopa go tshegetsa kgaisano e re le BNC re na ra banela teta go dira seo ka jalo re mototo ka se re se bonang re le BNC kgolo e ke yone e re rotwetsa mo makgoteng a ra o ka metseng ke le go etha go intsha bodutu ka go etela mahelo a bojanala jwa rona. Some of the great places in Botswana, it is a really, really beautiful country. So please do make time out of your very busy schedule to see part of our natural heritage.
kgaisano eo ya Davis Cup Africa e tsholegetswe ke mahatshe a 15 e simotse kgwedi eno e 17 meta goga go hita e 20 segwalame baeng BTV Sport Gaborone. Mo khaisanong eo e tsweletseng ya Tennis Davis Cup Africa Group 5 motshameki wa monogae Mark Nawa o sa tswa go fenya motshameko wa gagwe wa bobedi ka tatelano jaaka ana fapa motshameki wa kwa Lesotho Bishop Mosebi ka disete tse 2-1 kwa mabaleng a notwane. Nawa o gapile sete ya ntlha motlhofo ka 6-1 fela Mosebi a tla tokahaditse tshameko mo seteng ya bobedi go iphamola ka 6-3. Le ha go ntse jalo Nawa se ka kgobega marapo a lwa ka tsotlhe go gapa ya boraro ka 6-4 go fenya motshameko ka 6-1, 3-6, 6-4. Maabane Nawa o fentse motshameko wa gagwe wa ntlha 2-1 kgatlhanong le motshameki wa kwa Libya Ahmed Muhan. Motshameki yo mongwe wa monogae Denzel Setso le ene o letsa a fentse motshameko wa gagwe wa ntlha 2-love kgatlhanong le Mohamed El Jamal wa Libya. Mo nakong eno Setso o tsweletse ka motshameko wa gagwe wa bobedi kgatlhanong le Mpho Leshwele wa kwa Lesotho. Setlhopha sa Botswana se mo Pool C kwa se golagantsweng le ditlhopha tsa Libya, Madagascar ga mmogo le Lesotho. Mo go tse dingwe moeteledipele wa lekgotla la Botswana Table Tennis Association Kuzanani Motswagole go thaditse mahatshe a borwa jwa Afrika a tsereng karolo mo khaisanong ya ITTF Africa Youth Championships go tsa khaisano eo ka tlhoagalo ka e dirisa go iponela phatla kwa go se dikgolwane tsa ITTF World Youth Championship tse di tla tshwarwang pele ngwaga ono o wela. Motswagole o buile se mo pulong semmuso ya khaisano eo e tshegeditsweng ke lehatshe leno a re utlwe Katlego Kgakole. Motswagole o tsweletsa re lekgotla la gagwe le dirile gotlhe mo go tlhokegang go netefatsa fa mafatshe otlhe a tsenelelang kgaisano eo a amogelesegile mo lefatsheng leno ebile ba seka ba nna le makgwere ape a ka dirang gore ba seka ba dira bontle mo kgaisanong eo ya kgaolo ya Afrika. Re na le tumelo e tletseng ya gore le itumeletse ka fa re la amogetseng ka teng ko marokong le ko mabaleng a metshameko. Lekgotla la Botswana Table Tennis Association le berekile ka natla go rulaganyetsa dikgaisano tse tsa mafatshe a kgaolo ya Afrika. From playing venues to the accommodation, moeteledipele wa lekgotla la African Table Tennis Federation Khalid Sali wa kgoletse lekgotla la BTTA tiro entle ba e dirileng go tshegetsa kgaisano ya monongwaga a tlhalosa fa seo se tsamaelana le maitlamo a lekgotla la bone a go godisa motshameko wa table tennis mo kgaolong ya Afrika ka bophara. Join me to say congratulations. Ke batla go tsaya sebaka se ke lebogisa lekgotla la Botswana Table Tennis Association go ba kgonne go tshegetsa kgaisano e. Jaanong ba mo dibukeng tsa rona mme re solofela gore mafatshe mangwe lone a tla eletsa go tla go tsenelela kgaisano e mo lefatsheng leno. To come to Botswana, to this nice area. Sponsoring the 2024 ITTF Africa Youth Championships aligns perfectly with our commitment to fostering growth and develop. Go rotloetsa kgaisano e ke mangwe a maitlamo a rona a go tswelela re rotloetsa metshameko mo lefatsheng leno mme re dumela gore kgaisano e tla ntsha dikgantshwane tse di tla tsogang di emela lefatshe leno go dikgaisanong tsa mafatshefatshe. Opportunities that this sport brings to the continent's young and exceptionally talented athletes. Kgaisano eo ya ITTF African Youth Championships e tseneletswe ke batshameki ba le 161 go tswa mo mafatsheng a Afrika a le 20 mme ba tla bo ba iteisana borathana mo matlhakoreng a di-singles, doubles, mixed doubles le team events. Kgaisano eo e simolotseng maabane e solofetse go ya bokhutlong kgwedi eno e le 21. Katlego Kgakole, BTV Sport Gaborone. Re selefo e re jaaka mahatshe ka go harologana a ntse a tshelegela mono go tla go tsaya karolo mo kgaisanong ya 2024 ITTF Africa Championships. Bontsi ba tlhalositse ha ba amogelesegile mo lehatsheng leno ebile ba itumeletse ka ha ba tsewang ka teng. Ditlhopha ka bontsi tsa mahatshe ba buile gore ba tlhalositse seo kwa pulong semmuso ya kgaisano eo ya African Championships. Katlego Kgakole wa tswelela.
Theo Bukes yo e leng mogolwane wa tlhabololo motshameko wa table tennis kwa lekgotleng la Namibian Table Tennis Association o tlhalositse fa lekgotla la Botswana Table Tennis Association le dirile go tlala ka diatla mo go godiseng motshameko o mme maikaelelo a bone e le go tla go ithuta go le gontsi mo go bone segolo jang go tlhabolola motshameko o. Since we are neighbors, we have a very close relationship with the Botswana Table Tennis Association. Re baagisane le lefatshe la Botswana mme ebile mo go tsa metshameko re ditsala re nna re bua le ba lekgotla la Botswana Table Tennis Association ka dikgwetlho tsa motshameko wa table tennis mo borwa jwa Aforika le gore re ka dirisana mmogo jang go tlhabolola mo kgaolong yotlhe ya borwa jwa Aforika. The future is bright in the southern region with Botswana leading the way with the development efforts. Le bone ba tlhalositse fa ile lekgetho la bobedi ba tla go phadisana mo lefatsheng leno mme ba itumelela lorato le ba lefiwang ke lefatshe leno ka nako tsotlhe fa ba le kwano. Hospitality, they're one of the friendliest nations. Re amogelesegile mo lefatsheng la Botswana ke mangwe a mafatshe a re nang kagiso. Ba ne ba re bulela dipelo mme re lebogela seo ka gore bangwe ba batshameki ba rona ke la ntlha ba tla go tshameka mo lefatsheng leno mme fa ba amogelesegile ba ka kgona go tshameka sentle. Nervous. Came on Sunday afternoon. Re gorogile ka Sontaga mo lefatsheng la Botswana mme re ne ra amogelesega. Boroko re bo itumeletse fela thata mme re itumelela le lefatshe leno gore le bo le kgonne go tshegetsa kgaisano e. Fatshe ao a kgaolo ya Aforika a tla dirisa kgaisano eo ya ITTF Africa Youth Championships go ipatlela phatlha kwa go tse dikgolwane tsa ITTF World Youth Championships tse di tla tshegediwang kwa lefatshe la Sudan monongwaga. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. So pego eo ya ga Katlego Kgakole ene ya garela dikgang tsa rona tsa metshameko nna lwena a re kopane gape kgante jana ka nako ya bone ha ke jaanong ke tla bo ke di go neela mme ke diranotse e le ka teme ya sekgowa.